Het eerste deel waarin wij hebben geprobeerd aan te tonen dat de aanvang van de strafzaak ehm, niet juist is geweest. Daarvoor hebben wij 2 deskundigen uit Italië laten invliegen. Die hebben ook verklaard wat zij weten over de start van de zaak uit monden van de officier van justitie in Milaan. De advocaat-generaal in Curaçao had verklaard dat hij een e-mail had ontvangen van die officier van justitie uit Italië en dat dat de aanvang was van de Babelzaak. Wij zijn bij die officier van justitie op bezoek geweest en die heeft gezegd dat dat niet zo is. Anton van der Schans stabisa, que ela manda um e-mail bisando de documento não relevante over die schotten van der Dijs Panang. E e-mail not existi, den gerecht in eerste aanleg. Ministerio Público no apresenta e-mail ora Wes Lips a pidi para overleggen. A cambio di Saki ela duna processo verbal. O processo verbal aqui é da Bisa. Mi sistema crash do Ministério Público na Cachorro, Miami, Itália, não tampouco por retrieve e-mail, pero sali fora ponto de vista com o advogado general do Ministério Público, Ami Anton van der Schans, nota ganha. Queremos, Anton mevrouw Lips, a bijtraas die palavra de Anton van der Schans, e resulta que o fiscal na Itália abuta dúvida den lo qual nang senhor Anton van der Schans den caso aqui Babel a declarar den passado na West dilanti corte. Então, ja, esse eigenlijk com 2 testigos, com o professor Luparia e advogado Padovani, que sunan com entrevista a fiscal na 3 ocasiões, a salina clara com Roberto Pelicano ta indica, com o qual o senhor Anton van der Schans ta bisa corte na Kosovo, não ta passari a verdade. Di un banda non sta lamentabel cu e testigo di Italia hofno a honra pa nos cucele, pero no está contento cu e outro parte nan die caso cu nos por atender outro 2 testigos nan si, tambe un experto ento tambe nos clientes nan por atrás nan declaração dilanti. Inocente, nós não tem medo de conta com a costa na baia realmente, porque tem verhaal, ante verhaal te klopt cultura action ang kawardo tuma new sang wardo esconde administrativamente tur placa wardo justificar maneira me está den bukinang di vandis den bukinang di fundação Gerard Schotten e também MFK e também mi sfeer privé de tempo